Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yuak kloy ki kubor na ke jylla. Sniawbhalang Dhar ke jinglap Election tak sngi hak Shnong Namdong-B West Jaiñtia Hills District pynsngew Hadien jong ke Election MLA on sa pleno ya ke stadium he hapoh ke Shnong Wahiajer bat hangne on sa penpau pyrthei kaei ke baki paidbah ke jylla kren nak bynta ki khun samla kiba ya kasap ïalehkai. Dhar ulong shna kyrpang ya ke stadium nak bynta ki nongshong Shnong baroh bat kyrmen baka jingshadkmen Hadien ke jingjob jong kan long hakate ke madan ke baladep bynta kubakndai pau persen ke jingtrei. Ulong ki babuan na ki constituency ki beher sngi namar baka first nati yang kade kaway na ki constituency ka balayo shibun ki kampenroy ki batuot hakini ki snem baladem. Ulong kum ka kerteng jong ka first nati yang kum tayo kani ka constituency anyale bakanwan hak kerdan ka beningkong tam hapoh jylla. Kum unom ikmat unyang na kabenta ki paidbah pat kani kalong kanong kalyang haka baki paidbah ki baladeban ay jing kersyani sa sisien ukentui ki paidbah bakin jit ikinong mikmat dak jing start bada ka jing i jenga nak benta kalaway hakabe de bak Shnong Namdong-B ulasngo baka de ka we na kisnong ka ba ajing kersyan bapura yu hakini ki samoy baladep dak ba kentu bakim de ben sha elam bakla henry kin mi hakasngi arnyo tarik man thebet ya ka vote haka party NPP hakal yang kilenti kisimkien hapoh kan ikathan Namdong-B ulong ki babuan hi ki ladep lut Wat ia Namdong PHC ladap ban penkiu kerdan caka CHC. Katba hak jenga day kam jongki paidbah ia ka CNRD block ladap ban Plie ia ka dang hakini ki kindiat benai beladap dau menteri rangba ke jylla. Kyrmen scam hakani genti ke badai kasien ke besar ya hukum MLA unsawan hak kerdan ke bakham shalor bat ki kampen roy ru kintut kambon chuchu hapoh ke constituency. Kiba de kibla ajing kren ki kentup yu CEM ke JHADC mati shiwan kinong yalam shnong kathat menri siabnai mudemai bat na kiba de katba ya ke jingilang lapenya du ma DS war wahe Shnong Namdong-B. Musuh, ukui kedan orang Hajrong, yo lagi dulu main orang Hajrong, bani gigi ketuan di konvensi. Ke report sekarang kani, hak konvensi, Martin kejauh baik. Hak still level orang kewiwan, hadon min med, cipau di med, kabin emgo, kamon gan future ko kamon lepo arsip chenen, yo di sarkar single majority government. Mana yo single majority government? Mem ko kle ni mani so kle dalai bat ke kaman ata pagi ni kita mo yo dem ko le dem ko mo pur le mo ko so dem kata sarkar lai ko titik mo fel da tapi khat pe ba li yo ke sarkar ko scam uman ke single majority government NP government hey dei por yubi wayun to yo le dawan ko ga par hak ni ko musi nga Neba karkawan ani ki dulu man tambun ki mission ko amul pendem hani kathan. Do litem mi pendem. Artem sama litem sinen. MK mo minimum arpau sinen yo cheni ya konusi yongi. Kita tahu jangan lupa ma. Hai tahu ke border isu jangan orang tiblu pi. Ucerman original committee na ke sarkar mekhalia sai to ngau to harun ni sikat kamu notification number. Mana dah job election ini mesti ngawi. YouTube one hai bor kamu kawak kamu ramangi. Yo pendemi ini jinga ugi paidbah ke ngaku dayam. Mana ke porter ni tan bodar. Muam go wit ke sarkar kono chimrai. Kono chimrai ni mentang upen baik pun sodio porusam dang do ke sarkar MDI hak jylla yang NPP. Wala kata lah rangi perlu ku ang tak nito ke politics.
Hanai tip ki kat kauman kan itu ke fase depan bayi. Sa second phase. Aku biru orang bau kelam ni mungkin mo kada mo cedin citi. Xiaomi di kelam highway tok wi kam den kam rau kamu. Bangjo ke bupai hakon tu si waldo. Sao tua. Tibi ala pene ay gani waro na penem kam dagaan kachon po gi bru yonga. Mama kondusi ko yo sprayer ngau lai ni ko nartien. Yo tipi. Am ke por ko gi bru yonga ada kamon kami dulu ke den dulu ke proud brand bi. Kamu kenar dulu kamon kau dia kami nga ong du video ni. Bahawa ya udan bahawa ya bru mo. Kami tulis suruh wai di kendo. Isuru mening ma. Kadiulu man stok kenartian debon guyuk cinya ani tok dah haru mundur yo apalah dia kondisi yongi. Ini ulah kita waro. Kanai kata cucu. Dia Elekshon ini. Dau wai sakta international stadium wa aja dau yobi kamon klam bekal ya waro gowi. Ketai tok yobi tok yong gicong wa aja de bakalabi. Kanai tok karmem gicong bom tau shna ga hawa aja karo bun tau kamgo. Ketai yobi dau yobi manang si wai ga kamu bukti paidbah hon man de Elekshon le dah penuh ibi kamu man kata studio murawan kan kamu man kata itu dah beri kami step le 90% de kamu kawai Elekshon dengan hitai yo waya man de Elekshon ini jadi uti bagi perlong nam dong kecil sekiat kurang not kipli keran warok cikatu kalau kamu tak gurti sekian kita warok de belai handai kujo tan kujo telia kini kapra kini Shnong atau kamu nak promote yang ni PhD jaga tele de promote de upgrade kaman dengan go full fledged CHC kat kaman ngate kesaka winto de yo bu go winto go sakan no kurang de accept ke yang di perlok cari tan kata to ke CNR di blok kurang de wai hagini gimnai wode de yul tiga tu ka office dan kam so kre bhajan yo rawan kiskin yo rawan jimetoy yo ikon awil se ka hok yo ki go wan nak sarkar pren yo gi ki beru ko jong kium ko om klot pelak ke bani go klot kium ko pat tla pelak ke bani go ko ba kan mo kam ta kemno ba ba ngan nin nan go ngan yu de hagi beru yo nga om ki cha ga ni ga roy ga par ini utomu ma sa bawara Sarai perlu larte manum tip kita ngau malik yang ni kondusi sini. Kadang kau no ilam tip yo bim pufid manum ilam tonom tone. Takkan wakam te kamu presiden ni hamdu tak benbet pito man begino benbet kuralai hati deli kita ni depi. Begino khair ngau ku iden mem tip yo MLA yang ki yele uni bentayong ki. Kana kan iku mesti coro. Kana kiwa ini emito ni mentayong di paidbah amto ni mentayong ko yung senwi ha kanu demi ni paidbah kanito satu hosket kamu ko bimiule hanai hai boro tian percang do kya do nei mentayong pi te yura pim jong mi ben binya ha won mga kamu pi kanito kanong kalian ke trust each other kamong pareng te kanu ko jingshadkmen nga pi tong po yut kut ko nei ba sno le su si de pog sabot kamu tu longi kani kemudian tu dau pa hawar dar kali hini mandalio pai kam tun pai di porong kat prajar bulio to tinjo ka prajar les pali pau tenne kan to warli nai to sadang kandungan nyawa jara dagar liwan ni magar lili ni ulti we yo hokut bor ko ai wa katu busito udisat yo ya result indirectly nementayong ka arterik Ghalia ka jingshngan ha ke imlang salang ningkong baroh ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kan tiu sha ka shiajar tingka shibnai kata ka long khat arjar tingka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang shanya ka sap jong phi haki artli ki sentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC